Ya Allah Teala nusrat da onu Efendim vallahi men beda'ım mesela mevdi Hümay Teala'yın ganiyim güret sıra Hümay Teala ruhda can dayın dünya dayın saadet selamet da kudret kuvvet dayın yedi bağ kudret kuvvet kukabine mağrur bir kukedi er Burası davet Hümay'ın geldi Fatıma may Fatih Ama ne adı bir Halık ma yo damne ki meni ra mahal kerdi beni maaş ben yo çenge ker dünya marine mananın bir her davet Hümay'ın geldi davet zulm hakaret pirti geldi Hümay ne şinaz ne Hümay hamd selam ne geldi ibadet ne geldi kamıyım ben av ki evvelin halkar ardını anji av Hümay Teala'yın dünya Rabber dünyayı naguret av nimeti kuyun naguret razı rüzva kert o sebab azab cehennem ve azab beni razı rüzva beni yo felaketik vardı kuzlar ve mezdakım bedenin per her var bir her kateyn şu çikinime yani av vücudin yerinime ben cemaım kam dünya top kardı adı peser penidi şerbeti mel şu av talayı mel vardı peni bana damlı vardı şu ve sa'idun ba'del mevt av ratanın saadet selam ba'del mevt sa'id bu yani di iddiayı humi fi ameli humid bu peneciri ben saadet ben nimet cennet dünyara kalasıya kalısyen sıra dünya çıkarım bu şerru fani çıkarım bu padişçi bir deneyi şer zahmet eziyet mihnet inayla av mü'minu bi iman şunu bi iddiayı şunu inu fanira inu şerra kalısiyenu ben baki ben o hayır yani ebediyen nimeti nimeti o bir layık hayır ben çünkü dünya alemi ahiret hayır tamam hayır şerler için alemi dünya şer fayda için çoğunun ana vakti kam iman şer bir dahi ume şer ben saadet selam hem dünya rahatı min hem ahiret وانسعنا بينكم يترك بها كيفما قصد وعظا دنيا زيو عصورك زيو دوارك وتنشيني قام طرف تشيري قصبك او عصورك او رايد توات رامت وجه او راد شنو لان الرايد اير سعادات وتراسن سعادات الراي فلاكات وراسن فلاكات إنها لبئس المنية بالقاس والهدى هما ضاف يو دوارك ضاف في سعيان نازمان براسنو عذابهم براسنو بأمرهم براسنو بإطاعهم تعالى بأمرهم تعالى من يو فلاكاتك ضاف فيا كثير الخطا اي وهاري خطا الله اي وهاري جنان ابكوا ببد وارجعوا اجر خطانا جنانا اجر الى علام الغيوب او غيبان غيبان از اجر اطاعيه تلا رؤية انكار ان خطانا ان جنانا توبة نكري فيشمان نبي حسن حاسي تنيرو
بانه تفرمين ومعشان تفرمين حاجة تيانو بنو بحر لكن فايد النظام واغسلوا أنفسكم من الذنوب بشيء نفسي خو گناہ پاک بکریں بإخلاص خالص بين هداية ومد هداية پیامبر ومد خالص بکریں خیانت نکریں منافقتی هداية ومد پیامبر ومد مخالفت منافقتی درنتی مکریں چرا بإخلاص خالصة قابل ومد بکریں خالصة قابل سعادت سلامت آخرت خودی عبادت بکریں بإخلاص باوری ہومے بن بإخلاص باوری واتشی ہومے بن بإخلاص باوری پیامبر حضرت محمد بن بإخلاص باوری واتشی حضرت محمد بن وبكائن خطاب کنه شما ببرمین و ندمه پشمان ببین چرا امید تعالی پیامبر امید تعالی کن کامو امید تعالی بیار خوبیر ببیر آدیش امید تعالی قلبی محزون ببو یا حسره که چمیر بیر امید تعالی عبکم او حسر آدر جهنم ہونا کن چرا ہو میرا ترسو ہو میرا حس کردو بترسی عذاب ہومے بترسی غضب ہومے بحث کردی ہومے حسر چبیر آمو برماو ہمائی تعالی او حسری آدر جهنم خلص جنو من ويرسي عرش خود حشر كانوا كانوا يعب كانوا انه ينبر ما إسلام نعمتك فيلم كإنسان النصيب بمو هركز النصيب نمت مادم أشكان لكن زران الجنب بان أشكان بخير وباش لكن حسب بزرات شمان مادم Adam kalbi merme homera nedir? Homaniyeru biri. Azabı homeni kubiri. O nedametini pişmanı bıçıra homeyi kuru itaatnikar. Bıçıra bir emri homeyi kar. Halikim mi be? Ma'budim mi be? Bıçıra zerre ihtirası kır. Bir emri kar. Bir emri Hazreti Muhammed kar. بچرا حضرت محمد خلاصان کرد به امریه انا وانم فرید قلبی معظوم من حسریه وقت انا حسر آمن انا حسر آمن انا حسر چمیر آمن انا حسر منو سببی عفو کنه Peygamber vardı kan bana şekil bıbermu yo hazzek şibir berun o matara rol maşet verti'an من verti arşi khud haşir naşir kan فاتقوا دعوة المظلوم شوي ظلمك حقارات شوي مك وقت حقارات جبك ظلم جبكري ذري ويشان وقريتهم كان ذات دانتون وما تعالى دعاء قبول كان واجب بلا دانتون ايضا ما بظالم ظالم تاني دي بلغ ودي ما دير شرعي ظالم انك بلغ ودي دي تشنو انا ما بالظالم بلغ وما بي انا هايلا شوي ظلمك تجاوز حق حقوق شوي ماك واصوت نزل قلبي شوي ماشي كني واصوت نزل شيكي وقت الصوت داتن وما يبانوا از ختم ظالمة الناصري
مظلوم نصرت انا مظلوم حاكم مظلوم شراك جانا وقت حاكم مظلوم شراك جانا رادن صوابان شنو مظلوم يخلي بالنعمة العفو مغفرتهم عزيزة شرا فإن الله يغضب يربن لدعوتي او مظلومات الضعف زوطانتهم تعالى بالزوتية او مظلوم ظالم را خود کنو حرص بنو یعنی غضب جزی بلیدو و یحکمو حکم عذاب خود یسا حکم کن بعذاب خود رجل سواکر نهایلا جوی ظلمت و هم تعالی نیبو خصمتون و بلیتونی روى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبة خايو خطبك وعند الصديق أشبه وأتأيى الناس أي مسلمان إنكم تقرؤون هذا الآية شمعنا آيات وانين وتؤولون على خلاف تأويلها شمعنا خلاف تأويل كن حالبك معنى إنيا وان شما وان يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من دل إذا اهتديتم شما نفس خو هكذا وايتين نفس خو بكم هكذا بالنفس خو المسؤول شما واني مردم واصف مسلمانين بالزرار شوي نرسن مردمان لا ازماش كانت چه لازم جنيه من يقاسك زمان من انك اشكانه من نفسكم من نشكن بالجنيه من نشكن بالتلطانكم من نشكن مع اقربانكم من نشكن بالشارع ايه مردم تين عن نفسي خو اصلاح بكل جيري بس وانا انا غلط انيا وانا انيا وانا من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت محمد رب عشناوت فاتم ما من قوم شنو يوم قومك عملوا بالمعاصي وقنا بك عصياني بك بأمنهم بك وفي من ينكر عليهم يميان عشق متى زينبا ولا يفعلوا وزيني كانوا ولا يوشك أن يعمم الله بعذاب من عندي أو كما ذلك قول وما جعل عذاب أو ظالم ضانو أو عذاب يعني يساوي بعذاب الظالم الرجل صوابا الشر إن هاي ضانو شي بكري وقت ما أشكال منا بكري ما بعدين وكيت تدبي أمني هم إبراجو واجني تبي أمريهم بكم ما تبي أمريهم بكم ما باش لا سك خبر مني كني باني بلايانو ين بلايانو تصارش تجي رين دشين الجهنم ترى ينشين الجهنم واتيش الجهنم تيجي بياشين تدان فيرني ينشين ترى عروج جين دعوة كانوا تدعوة كاني باني اشكيني تشرا بما ادايهم بما ندكر تشرا لما بما ندكر تشرا ما باندن ادايهم بيعملهم نكر تتمام تشرا ندا وندش تشرا لما بما ندكر تشرا دين اسلام بما ندا باندر كردش اعتقاد اسلام تشرا في نكر تبي سبب من اي في مصالح من باش مستاخن عذاب نمن اني بيريد كراو يا ربي اني ما در رزبابك يا رب وش كنا شنو جانا نوذي ما بيرو جانا وما يجد الشخصان جانا انا في مال خالصين شنو جانا ما قال شنو جانا يا ربي يجيش بك انباز ما ترى سببي ما هما تعالى كانوا انباز ربك هما تعالى كانوا انباز شنو جهنم ترى وما تعالى فانوا قوة أنفسكم محافظة بكر نفسكم وأهليكم جنيانكم وتلطانكم جهنم وقودها الناس شواتي
İzimi leyt insanım. Kerrev. Umar Teala kabil kabiran. Kabil intizam kabil. Münafıkan mahiyakar. Bu diniye bu istisanı bu hacı. Ne azab ra'ın felaketrim. Emru. وقت نکرو چرا دنیا نماز نکن کاری دنیا دست توی نماز نکن کاری دنیا دست اینو کار خوب بینن اینو خوب چی کن خوب کار کن ضعف انسان نکن لا گره خود دنیا جبران بیندان کردش اینو آیرا اینو چی اینا چی نکن اینو این عذاب او مردم عذاب عمران نکردم Cini, tütüşeri cennet, uşur cennet, yağmur çinu, ayet var. Vakti cini, tütüşeri cennet, uş başım. Ya mesulü günahını. İne ayra, Hazreti Ebu Sıddık bon, İne ayet galat mana keni. Vani la merdim vakti, ben nefsi ku aşka, İne şaribin günü bükümmen içi. جنيه من مالنيك السكر كنت من مالنيك السكر خبر منك واجد الزرع انا قلنا غلسنانو مسؤولو قال قبولنيك سنة الدنيا خو قبولنيك كانوا تقول يا اخوي الدنيا ده قبولنيك كانوا عذر الدنيا قراني وانا لا خبر منك وانا نفوش قبول كانوا جنيه من خبر منك كانوا وجلاني نيشو ترتاني وينيكو جنا قبولنيك تجي خبر منك ونيشو الفات نیشو چونه چی نیشو گره بگو فتن ننو که فرا مادر که اینا قبول نکن قابل آخرت چرا قبول کن آینا منو خیانت نو محقق بگونا نیشون عذاب جهنم ونجو رسوا بنو نخلصیم حتی وون اهل جهنم واسه ومن بدي فاتش من مشغولي بالزيارات بالنشتان بالدعاء مكري ان عائلة انه شيك اياش ما نشتمكيش ما دعابكيش ما مزياراتك يو فايدك نبجن يو فايدك نب مني بلادين نشماري بلادين نشماري بانو شفاء نشماري بانو فايدة لكن شو شما گوشتاری فاتشي مكات او باتیشی من گوشان خود فردا چیک اشماری این چیکن وانا هم سعادت دنیا سعادت آخرت شما تدست او هزار نشتانه 1000 میلیون نشتانه دعانا هر چی رندید چرا رای سعادت سلامت عزیزی معقولی شماری وانا اینا لازم شما آی باتیشی من گوش خود فردن رم بده بانی رم بده تفکر بکرین گوشان خودم و هو تعالی سعادت دنیا آخره شماری احسان بکن چرا هو تعالی شما یو نعمتی که یو حالی که وعدن شماری بکن مانا وعدن و نعمتی خود شما سر احسان بکن وعدن به شما مسلمانی بیار و جا فایده مسلمانی سعادت سلامتی مسلمانی ظاهر بکرو هر کسی مسلمانی دار چی کرندو فایده دنیا تده استو آخرت استو همه تعالی این به شما دانو کردش شما کرد و لایق آی ایش بیا معمول این شماری وانا لازم شما جینی خود بیاری جا وأنا النعمات ومن شمال تجلي بك ونيشرو جاك بين أنا هاي ناس كان نسبي أنا شما صار شقاش ماري شما ما زيارتك والله زيارت من الشيك الله شما ماني وماري دعا قيمة دائما شنو نشتبكي قيمتي نشتاني والله شنو وألقابي عايشني كمان أسيري منش والله يوفادك شنو أنا شماري بنو مشغلات مني بنو زحمات أنا الشيطان كانوا زيارات بك ها زيارات بك معصي الشيطان أو تقول شاري منك نبعد باش از نبعد خوری چی کش تفکر بك شماري چی رم باش نه شو بعدين نه روز بعدين دائما
بچی که به معنا مشغول کن اینهای ضرر زیانی شما تدست و اینا ببوه نیش کنم چرا مردم که خبر منی که بعدش منی که اذیت بده من چه لازم است خو اذیت بده خود وقتی یه فایده من تأثیر نکرد چرا زحمت بده خود آن زحمت من ندارم خودشینا جیگی بین که کام گوشتاری میکرد کاما پرسان میدی گوشت خود بعد اشتنا میانین لكن زحمة أنا نبه أنا بهم نكنا شما تكي عقلي بي أجل ما ترى جنيبان أو ين أميات نوع أميات تجارات الليلات هنا من بعد دينار وعظام جارتي تعنك عنمان انتجار إيه بعد أميات تجار لا صارت زيارتي مبورة كل قوشتاري بك من ما أنا المسلمان بون لا تجارات كانوا اللي بن عناد كانوا أنا مكرن عناد إنه تشكرني والله شمال مانا يوم بعد شمال كامل كانوا لكن أنا شمال قوشتاري باتيش من بك دائما حق شماسه ماري قالي سعادة سلامة تدعس باتيشي همي كان باتيشي ماري تأثير كانوا ماري لازم هاي باتيشان باش او رأي ما رسنا سعادة سلامة الدنيا آخرت هاي ماري باش ما اشترا باندر ببي بیار جا یوجی هر باتیش برای نکن هر باتیش هر کسی مبون لیکن برای نکن مأمورش من از ما قبول کرد من عایل تأسیس یعنی از باتم کسی خورا والله نما شکر میکن لیکن مأمور اجازت بیننا زحمت بیننا و شماری فداکاری کنه لازم شماری یک مشتری ببین الله اینا ما تجارت که این زیارت بترکنیم من ما اسمات فلقنین شما اجازت بیننا انسانا چی میانو از هرس میانو زحمت بیننا قلبی شما شکنم بچه شما یو بنا اجازت بینه خیر شما الله شما چی که میبشن همه هاشو هابه هاشي عيب يعني انه اخلاق شار ما بين ما كان عيب ما كانوا جهالات انا يا كلام معدم افندي بو بزانوا حتى هم تعالى وقت الصحابي امين رمين اللي ماش ميان چارشودی ميان زوخا خاند رمين درشان رمين پیامبر بانده به سکونت برین مویقار برین شما رسه چه بس لا علاش رسنا جنی خوری یواش بی تو رسه چه رسه توری بس تو تنه رسه آنجی انما الاعمال بالنیت عمل بالنیت نیتی تو عامل پیامبر نمال ماش تو وقت رسه نمال خود تنه رسه آنجا و ثواب نانوته این آیرا زحمت بده یو بینم پیامبر باید مرا میان چارچان و اشار شما نمانی گلی چی آیرا گرکی شما سکونت ببو وقار ببو حضور ببو وقت شما یو چینی جامیان جامی را تو چی که قاله که ترابا آقال و گوش تدبو تو وقت بیجه مشغول آقال ببه وقت تو بیجه چکر گرلتی آقال تو گوش تو شنو فایده ایتر نمانن و باین تو آگره چی که گوش تو چنو حتی تو تفکر بکری تعقل بکری ترابا اولا وقت قاله همه پیامبر همه کرد من همه خویو بزن پیامبر